hiubat karbani bolong uai na kisam larang ba baju traisit rem haki kam sain perthai haki ni kisnam ki bladap bat kum jurum ta bolong kum u district convener jong ka youth Trinamool Congress nong stain block ha ka jingelang penskam yaki no kit kam ki banengkong ka Trinamool Congress hapo nong stain block kaplo penlong hapo diocesan pastoral hall new nong stain ha ka jing keren ka jong u ulapan pau ba hapo ulait ban kersan bat ban trai ha kanu parti Julai bantrai ekstrim bat ban penram yano kumuladon ke jingsa kan thau akipor bladap men bau dang don hakoi pat ka parti wong chu bah bau don ha kanu ke parti da gejing temu ke bakhoj ke basuba bat ban pai iginong rem jong breu utrai ekstrim ban penjob yo tau breu Sebuah orang berpercaya dia apa yang dia gejing krem untuk ni apa por pengiran don haka we pat parti muswa kalau bangadeng we semla ubah lese ngadeng isem kabadut ban gejing kersan ngamdan ngatri tak gejing bala marit Henry ngatri stom haduk pa kalau gejing thok tu bangadeng ton nong tre ekstrim ban penram yaki election kepala se wan marit lah tu por kalau persa ngiru ngilo persa marit dak persan PP yang bangadeng ekstrim ban penram yang anu parti Henry ngasih tu PP ngamdi beliau menteri ekstrim ban penram itu haduk mentaro ngam wan menjoin dari parti anong ban penram itu Henry apa ngajoin ke parti ngapet ke nong rem ban ngapet yu beliau balak menteri ban ngapet ekstrim nong tau beliau bau dia ke job bangan penram itu de soal kutkut soal ai ke pangbiang yang baru i orang ba ibadah nang leh poste balik pi baru iwe kuwe to boleh nang terkui kuwe sebul Islam AITC Islam Rikasi kuwe sebul